Bien, vamos a leer ahora un poquito en guaraní. Amoñe. Shemembu hae pete mita in katupuru. Ma epa yapo. Oñe porandu sheve. Amombeguta pm ba epa yapo pete in árabe. Con ebobe oñe mosakoi. Ojo hawan boe haobe. Oyo heipora ipo jova hai oñemondepua orambosatusha ombati opa mba'e oguerahava'erãva ougaiterei ohotavove mbo'ehaópe upépe ha'e oñemoarandu ha avei oñembosarái iñirũnguéra ndive ndopytaséi araka'eve hógape ikatu okýrõ añoite opyta kuehe mbo'ehára marangatu he'i chéve nememby oĩ porãiterei upéicharõ jepe repytyvõva'erã chupe ko'ã aranduchauka úvape ojerure upe mbo'ehárape ani hag̃ua iñangekói che aipytyvõ mbaretétagui che membýpe.